Posljedice pretilosti su brojne. Ono što znamo da danas s jedne strane u svijetu imamo gotovo epidemijski porast pretilosti, sve veći broj ljudi sa tim suvišnim kilogramima. S druge strane, bolest koja prati pretilost u stopu je šećerna bolest tipa 2 i znamo da danas otprilike boluje oko 285 milijuna ljudi od dijabetesa. A dijabetes kao takav je bolest koja uzrokuje brojne komplikacije. Mi to nazivamo mikro, odnosno makrovaskularne komplikacije, odnosno jednostavnije rečeno dijabetes može biti uzrokom infarkta miokarda, može dovesti do moždanog udara, vodeći je uzrok sljepoće u životnoj dobi od 20. do 80. godine života. Osim toga, pacijenti mogu završiti na dijalizi zbog otkazivanja bubrega, a tu je jedna vrlo nezgodna komplikacija, a to je zapravo oštećenje tih perifernih krvnih žila, što zapravo rezultira nemalim brojem slučajeva kad je nužno učiniti i amputaciju ekstremiteta, odnosno, nažalost, odstraniti dio tijela, to jest najčešće noga je u pitanju.